Zelo smo veseli, da smo letos spet gostovali v Muzeju grada Zagreba v njihovem programu Žive slike, ki je na voljo obiskovalcem že od leta 2000. Torej gre za res neko tako dolgo zgodbo, ko muzej živi skozi resnične zgodbe resničnih ljudi, seveda upodobljenih z odličnimi ljubiteljskimi igralci in interpreti. Mi smo tudi del tega in verjamem, da so uživali tako obiskovalci, mi pa seveda tudi. Kako ste, cesarica? Odlično, ja, seveda odlično, kot Oktroš. Ne pa malo pas preveden. Ne, ni potrebno. Vi zapravljate 60 minut na uro? Ja, absolutno. Zelo je potrošno. Še več. Ravno prej sem povedala, da se lahko stvari rešujejo ne z vojno, ampak enostavno s poroko. Veliko lažje je, če je ljubezen dovolj velika, se da marsikaj rešiti. Ampak res mora biti dovolj velika. Je se ne. Jaz sem privatno živa učiteljica, prvi drugi, učim tretji razred. In tako dalje. Zelo sem vesela, da sem prišla v ta sodoben čas in da vidim, da se ljudje še danes spominjajo tistih ljudi, ki so v preteklosti živeli pa kaj dobrega naredili, tako da posebej sem pa počaščena, da so nas povabili še v Zagreb v muzej. Najbolj vesela sem pa seveda, ko pridem v svoje ljubo Krško in vidim, kako lepo se razvija. Ste prišli morda tudi v fotoatelje Pelikana, kajti sodelujeva skupaj z Fototonko. Če želite, vam tudi naredimo en prav dober portret. Imamo nekaj v našem portfelju, vam bom pokazal, če bi se vam morda dopadla takšna fotografija. To bi bilo fantastično. Takšne fotografije, veste, to bi bilo pa lepo. To bi bilo fantastično. Ker veste, drugače pa delam za tole podjetje tudi. A tako? Mogoče pa nimam veliko časa. Veste, fotografija bo počasi izumrla, tole podjetje bo pa trajalo tudi v bodočnosti. A greva? Ja, ne, jaz sem rekla, da se ne bom fotografirala. Ne boš. Ne, Jaz pa mogoče se pa mama še mlada, veste. No, saj imate še čas se odločiti. Hvala lepa. Na prejemu geografsko društvo, oni so shvatili, da je to veoma značajen grad, primili dosetka jedinih Slovencev v njihovo društvo. To je bilo zelo dobro, jedno od največjih časti za jedno polihistorijo. Tako da, dosta je bilo tih veze sa Hrvatskom, a na kraju ostao bez svega, udeo se s Novca. Zajedno vladali. Ja sam bio njezin suvladar. I nismo se jednostavno slagali oko načina na koji se treba upravljati Ja, Žive slike smo v ta projekt nekako, oziroma to sodelovanje smo pričeli 2 leti nazaj, ko smo se prvič udeležili tega njihovega dogodka z nekaj našimi liki, letos pa še več in upamo seveda, da bo to nekaj vrste trajnostno sodelovanje in se veselimo novega pustnega sodelovanja. Ali onda vam je studio u igrački cure i on... Ja, pri nas pač ne rečemo nekim dogodkom kot Žive slike, čeprav se mi zdi to res odlično ime, ker dejansko iz slik, iz nekih podob preteklosti, s pomočjo teh živih interpretov spet te ljudje zaživijo, njihove zgodbe zaživijo na en drug način, ljudem je to zelo všeč. Tako tudi mi smo kar nekaj dni v lanskem letu že temu posvetili, letos pa tudi, ko bo festival Gradov Posavje 16.4.,
imamo tudi neke vrste znamenite spet na obisku. 8. februarja smo imeli, zdaj bo že lahko rekli, tradicionalno tudi na poletno muzejsko noč, pa seveda še kar nekaj drugih dni v tem letu. Prišli ste v naš atelje, se želite morda fotografirati? Kakšno že želeli fotografijo? Nekaj modelov, bi si morda jih lahko pogledali? Ne, hvala, to je preveč neprimerno za mene, I sina i duha svetog. Žitelji Zagrebački, prignite svoje uho, čujte i počujte. Ja sam Bevelik Vinković, graditelj ovog velikog portala koji se nalazi iza mojih leđa. Sagradio sam ga uz pomoć jednog majstora Kuzme iz Krškog, koji je naravno to moje riječi pretočio u djelo. Ja sam rođen u vašoj neposrednoj blizini Lučke crkve, jer dolazim iz najstrašnijeg reda onog Isusovića. Grad iz daljine bio skoro pa ista nijansa kamena. I taj kamen kako nema kupice u sebi, će biti trajan i traće puno dulje nego što traje. Inače, ovaj sam element, to su sve podaniga. Osnovale i školu za djevojčice i djevojke koji su ulazili 1667. doneli i tada kao 6-godišnju djevojčicu, gdje bi ja također šta je Mjeseca poslije služimo je prve. Da, živio sam samo 52 godine, a moji sinovi dva su bila tu. Kako vi kažete, kad naprimiš u red, on je bio Franjevac. Zaredio se, da, i to zagrebački, kod zagrebačkog naroda skupa zaredio se jedan za Franjevca, a jedan za red Cistercijana. Tako da obojica su bili dosta u ovim samostanima u Hrvatskoj i Sloveniji. Rana veselica možemo usporediti samo sa ulaskom slavnog Napoleona Bonaparte u Hrvatsku. To dovoljno govori o meni. Ban inače vedra duha, to bi bio Ban Josip Jelačić, te revolucionarne 1848. Nakon koje nam polako dolazi 1850. Jedan važan datum u mojem životu, a to je 22. srpnja 1850. godine. Trebaš imati svoje ljude, ne? A i ovaj Hunan da je moj... Ženu toga doba, najmoćniju ženu toga doba, imala je keša što mi je trebalo, što je isto jako bitno. I uglavnom mi smo 22 godine. Zapravo je... Ja sam. Dobar dan. Kako je, kaj je pri vas? V redu, kar gre, je kar obiska in kar povprašanja. Ste že napisali kakšno novo knjigo? Ne, sem še kar pri zimskih ulicah, jo še kar občudujem, ampak s pomočjo njih pa marsikaj drugega napišem. Ste razmišljali tudi kaj posodobiti, morda da bi pisali na spletu, da bi morda za bralnike ali kaj podobnega? Razmišljam o blogu na spletu, ja. Tako. Šta da se ti sviđa? Uživajte odavno. Jeste ti sviđa moja haljina? Jako se, a ti imaš haljinu?
Jaz sem njemu pripovedal, kot da njemu pripovedal. Jaz sem mislil, da se spremljam. Kratko in jasno.